Ngidot stang we ke jing ruai kapor kalap yang ngi ba ngin sa sedang no kini ke jing syakri ke jing yublay tongin ya so lang berwai sa we ke bar jing ruai ba lais pa ar bat nak barim ar spa pra kat ki bala subang ini yang berwai be sim betalang ngi kini ke jing ruai ai ga kini kapor ba blay un kerku yang ngi bangin ruai ya kini ke jing ruai kini ke jing ruai kong ring kham hajan Yole singi la jangai na ublay, yole singi sakama na ublay lama jone upor un saring kam hajan yipi. Mabinyo ya ka jing sok ka jing kemen ka jing ye mejongti un saring shikading pna kalbari dari pna ka bau jisu sha ka bangin sayo barake ka Good Friday kini kiski di Banwan. Ingin lama jong ka jing ruai ai kan long ka jing pendiem ni. Tungin ruai kena jing ruai kat kepala subang ini ye. Dan si bentalang ben ruai kena jing ruai dah ke jing shit.
Bangat waban kiu Daka borjinge Bamen ring kamjar Syami Ini rai yang dapat sedang along jong metrai Along jong metrai Tin jong mengasro Kaben pau jingin jong Banyak waban kiu Banyak waban kiu Daka borjing Bamen ring kamja Syami Inong ring kamajan Ring kamhajan
Ngiai ngo yo blay. Bawa yengi kamariang kabapaka. Babengiyo ban mane ban syekri usisin pat akan ikut of haisngi. Ngakot yi baro bangin klet iki ai ki jokari ka perthai sipor. Ngan penlek par ya ko por jongi. Ban mane ban syekri yo blay. Dak do dot bat kamusim jongi baro. Hakane ka jingi seng jongi ko menta. Ngidon apreng jongi. Yaki dong sensyar ki ba i jongi. Kan thok yau shif ni star boron burom jongi. Usri Konrad Sangma. Ki menteri sarkar boron burom. Ki nong mi khmat shkadar bar thawan ka jalla. Ki nong mi khmat Shakasi Hills Autonomous District Council. Ki wei ki riudan burom. Ngan pediang nengkong yau chief minister ba i jongi kan ikapwar. On behalf of the Khasi Jaintia Presbyterian Sabni, it is with great joy and gratitude that we welcome you, the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad K. Sangma, and your cabinet colleagues here today. We extend our heartfelt appreciation to you for graciously sparing your valuable time to join us today in our worship service. We pray that your presence among us is enriched with God's blessing and wisdom. May His guidance and protection be with you always as you continue to lead and serve our state. Thank you for gracing us with your presence. May this gathering today be a source of blessing for you and for all of us. Thank you. Kumkasinat ngisngo kumen mani ihagne. Bau Chief Minister Boron Burom jongi. Usri Conrad K. Sangma. Lembat cabinet colleagues. Hangne ngadang yo da yuai mo suai. Kiba kentop yau Deputy Chief Minister Boron Burom. Iba Preston Teng Song. Ki don lang hangne batni. Nakabeta ban pensingan. Babat sekelilang ru yau belai lembat ni. Ni pediang iki de kau buram bat de besngau ha e. Rekat ka jing sngongu. Ba pedeng ka jing pun kam jong pi. Pila pelai la ka por ka bokodor ban ni don bat ni. Ni don ha ka ni ka por ru ya UMP Bodan Buram Skadar Bar Tawan Jokalok Sabha. Iba Vincent H. Pala. Mairu ibalawan bani snok tilang batni hakan ikan sekri play ke jogi. Ni pediang ye piru dak bakemen bat snok phae. Batni khot ye piru ba phin mane ban sekri yo play. Lem batni hakan ikan por. Hakan jo por. Ni pediang ru dak siam ke bakemen bat snok phae. Ye ki nong mi khmat boron buram jogi. Sakadar bar thawan jo ke jela Meghalaya. Ki bala badar kat lem batni hakan ikan por. Kajing non rekat jong pi kan ikesngi. Kalau kajing sengai pat kabor ini. Ni khot ye piro. Ban sekri lang yau blai de kajing kemen lempat ni. Kublai sibun nak bentak kapor ka ba pila pelai. Pada rekat lempat ni kan ikesngi. Nakaliang juga senat ni ai kajing kerku kedok. Ba piro piro kajing kajing kya kamet ka phat jong pi. Ba to blai mi isnairo. Pada kajing start bani syampang. Ba pila ban ai kajing sekri bu hatam jekari kajai berreu bat kajelahi. Idan roha kan ikapor, isong to, ya ibideo jangka light cro, block, ipediang iro kamem soha e, ban ikhot ye iro ban mane ban sekri lang yoblay lembat ni, dakado nod bat kamesiam baro. Ni sedang ye kan seng, ni syak skor ye ketin ka jomblay ka baong komle. Tu ya kanur so tunat yau turai pi ka berthai baro. Tu sekri yau turai de ka jing kemen. Tuan nak mat cu de kajing ruai. Tu tip bau trai ulong play. Long mo wala thau ye ge. Bat ni long ki jong o. Gilong ki briu jong o. Bat ki lang burat ka jaka plang jong o. Tu rong sa khardop cu bat kajing ai ngo. Bat sa ka plau cu de kajing ro. Tu ai ngo yo o. Bat tu kar khu ke kerteng jong o. Na bau trai ulong bo pha. Kajing isnai cu ka ne bom cu kot. Pat kajing sha jong o. Pateng la pateng benriu.
ngin meteng man sekri yo blai ngin ruai ke jiruai ka ba aspa arpusau pada dir beladap ruai ngin jiruai na kerpat yo robran as im saat pun pun sngau hap teng jengi yang jing tho ba khu jeng tin ga jong blai ba ba lam ru ngi show blai ha ga jing ruai ka jing put jubili ha jing yap kalbari ka sawa jam jing penem ai yagi to le sngau bha ben sim swai jisu lai job ke sngi balai kin mi ki koi di jik yap ne gi jing khom kin lai boro sau tali git khot ka ruai ka ba aspa arsa Kajing put jubili, hajing yap kalbari, kasawajam jing penim ayangi, tulis nubha ben simbaswai, jisulah job kasih balai kin biki koi di jing yam na ki jing kum kin lai uparula ushun la ben snil ki kun ba kiu shaming shaying ibabahun ting ting dharma kar hai laubaya irunget ben snil kam labari hakitab niyan lokok den ubaba usim jing so la Syuai ka bagi ni pendam lang hobli ke cing tuai. Tungin ya pulik nakin ka ketien ke jong blame ka bagi la penlap ki lai teli ki benta. Ka baning kong golong naka naki sam ka number ka basispa hotline. Ki de khat ka baning kong ter do bakhandan. Ka benta ka baar naki si ka baar shau Timothy ka nong ka line ka de khat ka baning kong haduk banyom bat ka bakhadu nakasti sekinong Efesus kalau nong ka ban riu ka dekhat ka baspo haduk ka bakhat lai Kektien ka jong blei ka ongkum ni toyaro yo trai kopi ki sakri utrai toyaro ika kerteng utrai long balakar khui ka kerteng utrai naduk menta bat hala karta naduk ka bami ka sngi haduk ka basep jongka ka kerteng utrai ka long ka badei bani ro utrai ulong bahajrong hakli ki jaj ban rio baro bat ka buram jungu hakli ki beneng
Uei uba kumutrai uba blei jongi. Uba syong syajrang. Uba penrit yala di ya kaban kmi ika beneng bat ya ka kendau. Ura ya uba duk na ka kendau. Bat ukan tiu ya barang li ka teliu sebo. Bau nyok bau rengkat bat ki bakrau ki batri. Rengkat ki bakrau batri ki beriu ki cung ui kain. Uba pelong ya ki balengki bakan don la ka yeng. Ban long ka kmi ka bakmen. Jong ki khon to ya ro yau trai. Henry to tip ye kani bagi sngi ki bakhado kinwan ki por ki basitom namar ki breu ki long ki ba i tang ye ladim ki ba i sbai ki ba kren sarong ki ba le khrau ki ba kren sniu ki bom ko ngo ye la ki kimi ki kpa ki bom sngongo ki bom khoi ki ba khlem i ye la ka kanja ki ba khlem ma ki ba keren siar ki bom sut nyau ki barunar ki bom i ya ka babha ki nong dilok ki ba hangamei ki ba lemeng ki ba i ye ki jing snow bha kham tam ban ye ka ba i yau blame ki ba don ga dor ka jing ru blame nrei ki ba len ye ka bor jong ka nakiniru to phaino ki ba jio hikaya la ka sngi bat kim jula ban poi shaka jing tip shaka jing shisha haga ba waino tolong ki ba khlain out rai bat aga bor ka jing khlain ka jogo to king no i ka jing etiar ka jong blai baro ba phila ban yeng persha i ki boi thap usaitan na ba ga jing le jongi kamlong ya ka snam bat ka do nrei ki hima ya ki bor ya ki nong sit shar per thai jong ga ni ka jing dom ye ki jing baman baka jaman sim hagi jaka peneng naba kumta to pen shim haladi kata ka jing king atiar ka jong blai baro ba phila ban yeng yele hakata ka sngi ka basneo bat habala dep yikini ki ei ke baro ban yeng skem ublei un kar khu yengi habangela shashkor ye ka ktien ka khu ka jongo tungini penem lang ublei hagi jing twai ni twai ablei baru kupa ujongi obhapning melong ublei jongi ublei halor ki blei baro melong usim jigi sim utrai jigi trai melong ru ublei jongi kom ka sinat melong mame ublei ubadai hok banyo ega jingaro baro melong hajrong iki ege baro mepen kraw yengi no di ki baret ki bakra hadu ki bakra ki batri bangin yo ya kaban lum langkum ni nagaban taban syakri bat pendon borom ya ka kerteng ka jome nya aingu ye me ba melaya lam ye la ka jog sinot ka jogi nadu ka sedang jog ni jing seng hadu kan ka step ka blai no bat akan ka klip man ni don abli kan ka jaka ka bala pen krek nang nagaban taban mani ban syakri me yengi habang ye don kan ka jaka ko kan rat ne semi ki jing duna ki jing telot ki jing bombet ki lak ki let ka jing emjugi ki breo nrei de ka jing ai ka jome bang yo ban yeng bat ban ai ki jing syakri ban pendon burom ya me kan rat bis nei ngi dawai khamat jome ko ma mela long rekat lembat ki ka por ki balalik no ngi nget ko kan rat bis ne bau men siam jong meru un ya lam ngi le ma ka jing syakri ka jong ya me i atrai bis nei yengi na ka khat ka jing snei ko jome ko trai bet me yet ye ki khlai ka jungi ro me tan ju ki jing mot ki par khat ka jogi handu ni long na em ki bre ki ba wat ya me da ka do nu ka ba shisha baro kan rat bis nei na man kata ba me nam thau yengi ya bangi don na ka ni ka chaka bangin syakru ya me nrei rap yengi abli ya bangi don na ka ni klipan ngin man ye ki jing kar khu ka jong me kan rat bis nei kat do ngi dap de ka jing sngu ya me ro ko kan rat ba me long ublei jungi ba don ka bor ki baro medan ka bor ban bat iki jing penwet jo ka maryang baro medan ka bor ko kan rat haki e ke baro aingo ye me ko trai beng yo ke ka maryang ka ba khoi ka bi tenat ka bam dan gunu ka jing penwet ye ko kan rat bengi la ban syakriya lo ye ka kerteng ka ba khoi ka ba don ka bor ka jo me iro ko kan rat ngilayawan lagi jong ki jaka ban ye seng lang ye ka kerteng ka jo me naki lai bau teligis ki presbytery ke joge
bat kum jo ki wei pat ki probi bat ki wei ro ki paramen sem ki bakodor les ki biadan lang ni kapor ki bi syakri lang bat ni hakan ka kleman to isnei bandan rakal lebat ni limbaga ni ka jing syakri jongi limbaga ka jan mi inget ko traju subi ba men pediang khat ki isnei ka jong me ni duai ker pangro atrai haba mangikom ka sinat nang ni syakmat ni na habania ikini kisngi ka bangi de bandem mingi long kisngi ka bangi habangi peit ko kan ran ni kan do shibon ki jing ki por ki ba shitam kan rap isne bagi jing subha par thai ki khringi ka jing em ka joge bangin klet no ya ka bangin ya me ko trai ha ka jing em ka joge ya rap ini ablai bangin wan khamat jong me bangin syakri me am dei tangkat dur ka bagan jan syajrong ringin yo man syakri me daga do nu bat ka men sim baro trai ji subi ya rap ini ni snotho bangin nya nang ni syakamat inom la daga bor ka jogi ko kan ringi don kam ka bor ka jame ba menang alami kum ke sinat iwei pe iwei no do ibret adu bakrau irap ini ablai kat bangin em ini perthai kebeda na padang jing spen shoy ke jing tenjo ki babon jaj ki bariampa ye ke jing em ke joge irap ini ablai bisnei bangin long di bakhlanya me ko trai batang ka bor ka jame ji subi bangin laban king ke ta tiar blai ke jome bangin laban ye le gi boj hap ke jong setan ke jome ko trai na margi su tho bangi em ngani ka sla jo partai ni ha banyele am dai ka dot ka sna nring ni le gi bor gi ma gi nong sensyar bakan ke bakan ja partai yarap ini abli bisne na makata bangin yang scam ma dapat ga jing ka bagini banyak kan hala ka nong rem ka jo me ka nong rem ka bamelate bagi dujok bagi kedop juga dujok bagi bor juga jing dom inom la atrai bisne ban pen sni la ka jong ki syakri ka jong me ayung ino khamat jong ngi duai ru sikenti na ka por na ka bantau syakri jong me bagi no simanta baro ki ban si simanta hagen ka jing seng ngi able men persat mene dau men si ma kho jong me ki baro ka bagi ban pendan boram ngi ka por kin long keng tang na ka banta ka boram ka jong me tu isnei bandan dekat lempat lang jong me ko ma malayalam lang bagi lami ni ki sam ka jong mendamen kier mesumareki pelanya dengan jing seni baro kena mengilik pai nang niru rengkat ke jing da ke jing kier ke jing sumar ke jome kerkhu la ke jong balang ke jong me nuru bahkan mat ke jing kerkhu ke jome haba ka syakri me la bagan ke sunat kan mat ke jing kerkhu hakiran pe kristan ke joki baro ayu ngino nga khamat jome ku turai ngej be meju shach kor i ke jing tuai ke joki berapa ngi duai ni baro daga jingej haka karta ngi jong turai bandong penem jing Yesus Kristus amen ngin yo no ban lum mi ka jing ai ngo mat ka padang lum mi ka jing ai ngo ngin yo sngo yo ki kwayar na ki sautli ki ken hon ka ban kong na ka balang persurian soyong kawaan na kabalang persurian nong pendeng kabalai kakasi jantia presiden sunet sep ngi standing kawyar mat kabasau kabalang persurian lai ring au te hakani kapor katba ngidang yo sngau yakine ki kwayar dagini ki sautli ki ken hon ini ruai kabasan spa khat pra kaji ruai kabasan spa khat pra pat kapadang ruai kani kaji ruai kabalang persien soyong ka sobha pan wan no sini chakmat khnang bagadom sim ya kapor ngia yang lang kum gaji pen krek ngia ruai ka pesan spa khat pra Keperthei melatau jing dap jong ka baro
trong trình ai và bà chăm bê đây bàn bên phải la rin it Lord Jesus ban lê hà la cả ba lan ai gần nề. Mình xin trong ngã tu cơ khu ya utran u mình xin trong ngã tu cơ khu utran man man let ya ki trên lệ ba ki trong u ba rong ama ya ki trên lệ bom man ki trong ha ba rong u ba sha ya ki trên man bat u ba bên kim ya pa Ubashaya kijimpan, but ubapin imya hana jingtong. Minsim tonga, kuya utran. Minsim tonga, kuyutran. Min pangmansya, ya pada ki jingle isnay ki bajam, trong utrai trong thang. Ubapin yang ya shintun, trong pada ki ay mapat. Ubapin yang ya shintun, trong pada ki ay mapat. Tajik isnay utrai, kalong na bong chukut, syadun ki bong chukut. Kanon yagima, yay ne hadupatu. Nongran pungku syambae, nongran raja losasatwa. Got no cloud in trong lệ hạ ấy cùng nên đi chơi. Nó đang rất mà con tu đi xem hạ ấy. Nó rất là cha là sắc xa qua biết là đừng xa ấy. Nó mà ấy bên em là như cha đi rem. Got no cloud in trong lệ hạ ấy cùng nên đi chơi. Try uba hati tamle, sing hai ku, sing ya ro, kan long tam ya.
Bajinyaro Hijingu Bajinyaro Yau Tei Halor Baro Yau Tei Halor Baro Hijingu Bajinyaro Yau Tai Hu Dei Balor 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 Baro What let yagi Jing le ma ki trong bu baro Ba ma kia ki jing le bong man Ki trong ha baro Jing is lei u trai Ka long na bong chu gut Sha du ki bong chu Mặt con long ya ki ma Yai ne han ra
no ablay menjuba kapertei habdeng shibun kisosa ala no jenjar kin waino ben khatrai kajing suk ngin yo Pagi pada jingken Marway Ben Shong Nong Ben Ta Ei Bani Le Apertei Jingken Kaba Uai Kam Korea Ki Mau Len Lai Kuye Ka Ei Banen Ai Utrai Raging mood ubril Ladap dan kijing still Tuki Gende ben Uri kasih Uwen yo berbayar Sing sun sha ei kan sun sha Dan kijing pan babun jan Hani diwan yan Ilung kichat kiwa Wahid yang akan no kibut kinam Kajing yatip lem layap no Kahok dam dan syum Uplay uyang Panglu Swajing jod Gelada bamu Dong ibala kerku Ondon jingdu nasu Uai kamun hani latnu Tempan kala-kalong Cintau ublay ben kongkong Lajot barok ila gelarong Kaakor kapurong Gipril tiplay ongdon Naguptaga Nensip sarong Uri kasih urin yang berbayar Sing suk sya ei kan sen sya Tan kijing pan babun jan Hani kiwan ya Ilung kichat kiwan Wahid yang akan no kiut kinam Kajing yatip lem layap no Kahok dam dan syum Uplay uyang Panglu Swajing jod Gelada bamu Najuru aye Jingpen kiana ublay ban shen Berkei habling jingdu jingkermen Kam laban ai jing suk jingkmen Men sim kayam Kayam panglu Alamar Rang ya jing sim kayam Ya jingpen kiam Uye alay Kai tuhikai Dalam lenti Long kajing sun Hakiran Bayin jongi Uri kasih Uhen yo berbayar Jing suk sya ei kan sun sya
Tangki jingpan babunjan Haniki wanyan Ilung ikshat iwa Bahijang akan nuki utinam Kajing yatip lem layak no Kahok kam dan syuk Uglay uyang Uyang pangno Swajing jod kelaka bamu
Ban itu nong shun so kumbaka long kabaja. Bun sin yam la ban bu idin jat chong bu. Ni ata tin yaki dan ji uji su. Kadai kamun play ka tiar bani maklakam. Tanda kajing ya kadon mau ngitanya. Wat ada tin mau iti unyala. Kan boy kapor yaki cingikan penya. Ladani pen ya ladi. Kasihkan sababi Namangin om yale Hangi mauhi on yale Yagi Ngin om gerdu Haba trayo long unong aplang bro Ngin om gerdu Tengkiwan kesika cinta Dadangine man munyu jisu Ban bud hop yabu Dan sapai kasih bisa jombu Kasih jengkerku Ingin om kerdu Tubat sekalian Kristan di balong jana Biten rai bamina utrai Pendut jins na ubril Syanyak lanting kan Gin om kerdu Habat rai ulong unong aplang rong Ngin om kerdu Lahat tengkiwan kesika jinjong Ngin om kerdu Habat rai ulong unong aplang rong Ngin om kerdu Lahat tengkiwan kesika jinjong
mulai simone pi baro saut lagi kan huan namar ki khordor ki khubor ki bakordor ki ba ai lang ba ki sur ki ba thiang jong pi hoi kerpang ya koyar juga balang tusen lai rang au ka ba pedeng ka jimpun kam jong pi yo ro ban ruai hap deng jong kum to ngin yo ban pin kan tang yin ki jing ai jong se kam ka jong lei ni so komen sikat de bau Reverend H. Albert Singh ubolong ru utrishurar jong President Church of India udon rengkat lembat ngi hagan ngi sngi ngakar pat yi ba yi so pha ban pin kan tang ye ki ni jing ai ngo Tanya duai, ablay ubau kupa jeng iba beneng, ubalong utrai jong ka beneng utrai ka kendeu, utrai jong ki baro ki berana beneng sajerong bat akan ka kendeu siapa, ubalong ru utrai jong ki met bat ki mensim ki jongi, oh ubalong ru utrai jong ka balang. Utrai jong ka khasi jaintia Presbyterian Synod. Kum ka Synod ngi aingu yame au blei sachisin pat. Amila ai hangi ka Mariang ka barang ka bakhui ka Mariang ka basai ka ba itnat. Ha ka bangiyo ya ka lat ya ka ban mane ban syakri yame ublei jongi ha ka no phais ngi. Ngi aingu yame bangila yo ya ka lat ya ka ban syakri yame lengba ki jing ruai yaro ka jing pule na ka ktin ka ba im ka jongme ka jing duai ringkat ru bat ki sur bat hyang jong ka seyon ki balar wai apreng jongi ta ki khun samla jong ka Synod ringkat bat ki balang ki bapo jong ka Synod ki balara da shisha ya ka jing long mensim ha ka jing syakri ka jongi ha ka ne ka no phais ngi ho ngi ai ngu ru ya me ablei man pamela penyo hangi kumu pai lang jong ka Synod ngi yo ya ka ban syakri lang ya me leng ba ka jing ai syaka kam ka jong me na ki jing kerkhu ki ba bun sertap ki ba me la the sei ha ka jing im ka jongi ni la wala ma khmat jong me ya ki ni ki jing ai ki ba ret ki jongi ho wat la ki long ki ba ret ngi dua ya me ba me ni snei ya ka ban kerkhu bat ban pen kentang ya ki ba shano ha ka ba ka Synod kan pendon kam ya ki kin la ya ka ban pen ya syafrang ya ki ba bun ki projek apo jong ka Synod berkham tam ha ka bang kum ka Synod nginang la ya ka ban peniar ya ka himaba ka jong Emmanuel hapo uput usam jong ka ne ka ri khasi jaintia ka ba i ka jongi berkham tam syabar jong karu kum ju ngiduai au blei ba menis nei ya ka ban kerkhu ya baro ki kti ki bala no sya ka ne ka plajing aingu hoi men kerkhuru ya kito ki bom yo ya ka lat ya ka ban no ya rap iki bakilang la ya blei ya ka ban ai ha ka wei pat ka por an ngi duai ya me ba men isnei ya ka ban kerkhulang ingi baro panginang ya ka ban ai ya lagi jong ki do nut ki jong i hameo bolong blei jong i duai ru kerpang na ka ban syakri ba koridor jong be Reverend GPL Gadeu ibadon ka bantaban sam ya ka khubor ka ktin ka jing pen im ka jong me pedang pailang jong ka Synod akan ka janme kerkhoi ka jing pen khre jong i baro ka jing pen khre ka long ka jong briu henrai ka jing pen janai ka long ka jong me au blai kerkhu yang ilang baro bangini omat au blai ya ka khubor ka ba ai ka jing tengen ka khubor ka ba laban ai ka jing kermen bahabangin me no na gani ka jing sang Synod long ki briu ki bala pendap do men sim khu jong me bangila ya ka ban yang scam hap deng jong ki bun ki jing hakini ki sengi ki por ki bangi ya kendu menta
kerkhui ki banta baro ki bangela la ya kaban pendap wat kumju ya ki jing syek ya ki banta ki basa jong ka jing syakri ka jongi dos ngewi ka jing duai ka jongi tang ka jeme jisu bolong nong pen im jing ke duai amen. Kumto hagani kapor. In poi no shaka benta. Ban yo sngaw ka kubor na tien ka jong blai. Lengba jong reverend GPL kadaw. I pastor kadaw ilong eksmurtor jong sinot ka jongi. Bad wala no senyang sibun ero. Sha ka jin sekri ka sinot. Pastor ngidwai. Bau boleh nurangkat bat pi, nak benta kani kapor. Nagar paru ye piu pai lang bersiu spa jong boleh. Banong pat ye ki na lagi jong ki jeka song jong boleh pai lagi jong ki ye kisam. Dari banap hado bagai ye seng kadawai pada long kapala. Suabang yo sungai kubuan nak tin ke jong boleh lengba jong store kadaw. Ye ruai ke je ruai ka basi spa lai pusan. Kajirwai kabasispa lai pusan. To kren bajam nut jisu. Kitin jome long umso. Kibalapan mi kajing sok kabadap da jor baro. Kajing sawa kajing penlong. Kajing pensoy do bat pop. Hajing sawa sngau pa jome. Kijam jai jai kidok hop. Baro lai taligit khat. Kajirwai kabasispa lai pusan. Tukren bajem nu Jesu kikten jong melong ungso kibala pen milka Jesu kabada dajor baro kajing sa wakajing Kabasyay tu pendu kajing ata tin kren hanga tu kren atrai aingan yo sgau kawe ka tin kabami na bodeng hi kijing shep Tinkin jaju nom jisu bom jukutkan mi. Ngin jaduai. Kejungu bat keburam gi ai sebeau blek pa juga bahapling. Sasisien upai lang balesus pa halor jagading pernah. Wahab kami pamen keren hapren jogi kadang-kadang pai sengi keren atragi ko jombe
kisah skor je meh kat gajan meh pen kentang jadi way ke bam je pen kentang di ko trai yau sekri uberit jong meh ban ban penjeng pedeng chung pai lang belu su spa jong meh bagi jare pai nang di ko trai rengkat ru bat ka kubor ha ka man sim ka jong meh cha skor ke chung tuai ka jong ni na baru Yesus Kristus bau trai kipan di depan kini baru. Amin. Reverend Moderator, ki ex Moderator jangka Senat kejongi, ki Pastor, ki Pro-Pastor, ki nongkit kam, ki Delegates jangka Senat, ki Fraternal Delegates, ki Bawan, na ki Baper, ki Unit hapo jangka Assembly of the Presbyterian Church, ki invites kabalang kalakot nadu MP Badan Buram jogi ki MLA ke jogi ki MDC ke jogi Chief Minister Badan Buram Deputy Chief Minister but ki MDC ki Badan Buram ke jogi Barya baro ki para bangit ya phi ki badon hang ni i ai ka ngu ka dem ka ya ro yau blei trai kan rat ubra ai gi ka ka por ka ba kodor ba ki met ki ba kai ki ba khia balu sumar gi du men ne step ha ba gi mi ki yin ka jong ni barya poisuk sekade ka jia seng Sinot ka baar puar. Nga ai kublay yipi baro. Ha ka kerteng ka ba iit bakat bandor tam. Kajong try jogi u Jesu Christ. Nga penpau ka jis ng buram sikade ya ka balang Presbyterian light rengew. Barka distrik Khadar Sinong. Bapila ibit ban penyeng jenga usekri jong utrai ban ai ke kubor hakade ka jing seng sinat hakade ka jing seng hakade ka por. Si hajar ngo yepi ka balang. Bapila duai ka benta jonga. Ka distrik bar yepi pai lang belu suspa jong utrai. Si hajar ngo ya ka jing duai ka jong pi bau le bulai la ai nga ya ka jing kot ka jing khia magala ban jeng hap deng jong pi ha ka ka do pai ski nga pen pau ka jing ngo ngo ya ka so ra presbytery ka bala pelilat ya nga ban ngo thu ka ka kam syarai bat sensyar balang. Hak Islam ki bangadang don kum unong hika juga Cera Theological College. Kalong ubenta juga seorang presbytery. Hadin bakasinot kalau dia ordain juga. Islam ke presbytery. Kalau prilat juga banlek Bania don rengkat katu ke neki balang. Haga distrik lai tera, ke distrik terna, baka distrik umnyo temar. Ngai kublai ya ke langtor distrik, baka mairang presbytery. Kabala pensan penroy ke jingsu tu jonga, ke ke kam syarai, bat kam sensyar ya ke balang. Bagaimana pau ke James Ngungu ya ke kasih jantia Presbyterian Sinod Sekni ke jongi. Kabala penpurai ke James Ngungu tu ke jonga. Ya ke kam syarai bat sensyar balang. Dah kabakar ibit banjir jenga yo moderator jongka. Hagas nem
arajar arpo. Barki para pastor ki ong yanga. U pastor COVID. U moderator COVID. Na bar Maria Wanda jakrem arja arpo. Laha ban khanglut. Ya ke jing mene jongi. Ngagadei u part-time moderator. Boleh. Reverend SS Majau, Senior Executive Secretary, Nisuya Pon. But Pastor Kublesi Bon, Yaka Jilam Jongpi, Yaka Sinat, Hakikam Jongka Hapo Office. Kinong Tre Jongka Sinat, Akasneb Arja Arpo, Kublesi Bon EJP. Bapele Trelem, but Pantalon Yakikam Jongka Sinat, but a part-time moderator. Ki ai ngộ dầu blei eksnem arja arpo. Ki kam jo ka sinot ke jongi. Ka yai bet ba yaranti. Ka dau ka long. Ka jing duwai ke jongi. Kam duna ka bot jet jong ka sinot. Ki jing duwai jongi ke rehem. But ngi ai ngộ dầu blei. Mangila ban poi hakade ke jinga seng sinot ka baar puar kum ni kum ba kilong nadu kapor ka ba kirang ba jong ka press ka jong ka balang lai renggau bar ki pastor jong ka district khat arsenal. But u executive secretary jong sora presbytery gila ikendo. Barki ong yang pastor. Gila jiet jepi ban yen hakade ka jiseng sinat. Ban ai yaka kubor haka jiseng ka baar. Ngala perkat. But nga perkat yaka deka tain sora ka jongi. Kapai ke jingmut ke jing perkat ke jonga sedin. Dia ayu ya ke culture jongi ya ke negeri lom ke bitanat ke jongi ha ke snem khat sanspa arpunyo. Ke dia ayu ya ke culture ke jongi ha ke snem khat san khat nyospa nyopusan. Ke dia ayu ya ke culture ke jongi Hakasnyam khat pras pa arpun rio. Habaki sahab nang sora kile syanong klau. Shwa kasnyam khat pras pa arpun rio. David Scott, working officer jong ke East India Company, kabag headquarter ka don hangni. Ki perkhat kumdo ban connect ya ke Kamrup bat ke Selhet. Ki lek syanong klau bani kendo. Ya ke parlimen ke jong usim nong klau. Bagi sahab ke yoi ya kita ki kasih. Ya ke beratip ki kasih ki jantia. Ya ke beratip ki kriam ki penar ki bohoi ki war. Ke beratip ki kasih penar. Latip ki nyau trap. Ki pet ya kata ke je keren. Ban ong ya ki bakin sengau baha ban syak. Ban penya ya ke bridal path. Kasuk sokulai. Ban kenek lang ba kanong krawe ka Kamrup ka Gauhati ban ka Selhet. Kim sengau thu ya ka ktien nong kraw ki sahab. Hare ki yo iya ka dikarom. Ka jingkren dorba ka parlimen. Butirot sing usyong. Kim singaw to ya ka debate ka jongki. Ka agenda ka issue ka baki kren ki sahab ka yo iya kalong. Sya yangi. Ki kren ki sahab da ka ktien Bengali but English. Hab translate bagi sengau tu dekat ketien nong klau. Kabak
ya khle lang ba ka ktien khasi ka jong ni ka pen phlai ya ki sahab ya ka dikar jong ka assembly jong ka parliament jong ka hima nong klau dia ayu ka sem khat pras pa lai pusan ya ka culture ka jong ni dia ayu ka sem khat pras pa sau puai dia ayu ka sem khat pras pa ande punjo dia ayu ka sem khat khandais pa sau punjo Piju modur bangilong kumle ka bangilong retang kawai ka bangide ban kadma balapania solang yangi da ka culture ka jong gidon ki ying gidon ki kur gidon ka jaj magidon ka ri jong nadu kupli syadu rilang na bramu syati sesurma gilong ka wei ka jaj benrio ka wei ni ki kwaya ka bapensyo ya ka jumut jenga ka kerteng ka jong pi ki ongin yo ong beresetor bangin yo eka kwaya na kabalang kulang iba bensan pala idon hang ni ka kedek ketin jong ni satai ku kemut kiu lang te ya kiu lang ke naliyo banlek ya kan ni ka thai kan ba yo nga kham sno tenat banlek yo program yo tho khana kenong kendang nadu kupli hadu relengam kala balong ka jikeno ka pher reki ong ya ubrio baro bru sabhoy ba Charles marngal ha constituency jong phi ong bru sngau phla baka culture ka mau boleh lang ay ni yang iklet ya kami bar nga perkhat hap kini ki baro bar ngam la bar klet ya we master jang i bo ong kumbe kad manang bun kijik ubrio unang roy Kelas 4 gadon. Wang wajib kuslai kena mepi. Piki kena tribal hang ni wat kuslai om Bengali master. Ngan penstart ye pi. Nama pihak puli ye ke ketien jongi. Pinyo ye ke jabing jongi. Ai ngu yau blei. Lada ke pelkut hak ketien Bengali. Ke area jongi kelong tangsel het hadu kap khanapara dari ainu yoble la persang manrung perung ya kata ke culture jongi ki ong you don't come ya ke universal language maka culture jongi ke de ke universal culture globalized culture tujuh pembodoh ni emperor ke connection na bom jukut persang bepi ke bepi persang ke judge beriu jongi ke de ke unique racial group ai kublai pi kelong kemi ha ke culture jongi dawan ki sahab hang ni baru khat ke yang para sahab Mereka ini kilong kami ki ong, kani kesem te, kaper kesem mem, sem Bengali, sem Bihari. Ngimju sari ni ong sem,
ก็ culture จงอีบัดมาพีกิลองก็มีนี่ที่น่าลองเสพหลุดบัดตายบัดสุดบัดบุดไอ้กุยาวเลยบางทีบัดสเคปya kataบัดพิบัดya ke culture จงอีวันยัตเน่งกิลองก็มีคนสับละHaba song rel tele kum tu. Haba wan seri la jong te long bat ko culture. Ne la pipoy hapo hostel hapo office long casino. Wa sai ong ki MLA kan the jong ni. Sngeu bha da phila lek sa parliament ha ko ka sngi. Assembly phila lek ko tu. Resa parlimen ro sem dak dara ngampun dur metake ke kubur bangja puson nak ke por bat ka kejimut kejing perkhat jong ka lech se ka wei ke kitab nak ke bible kani ke bible Ketika kitab ada orang Kristen, belum Kristen ru, hapule ya kah? Baik kubur semua kemarang presbytery. Kalau bu yang bolong headmaster jong ke school presbytery ke jongi, asnem, hak Thai nong dam. Baik kapor makalek, kini ki perlok nong India kena climb bah. Gila ya kendu iki, bahkan te kepong melang headmaster. Ngai kendu yang sodar yang kenong dam. Kedon kata kejingalang ke parents meeting, tapi orang bau berikain bah. Tu one ya keren. Orang ini sodar. Kini ke kot ke kitab ni ke dalam poskol hapule te jaka. Nama ke tu te yangi bakal ke kitab dan menu-menu kepada pan pule ka ke dia ke jaj beru khasi ke jongi. Nama ke tu ya ke culture jong ke wei ke jaj benriu. Kabaka pek ya le dia ke orang. Ini dia kan jaj benrio, sebab belai ulah jit kerpan ini. Ngabodur, haka Paul beritahu, ya ke constitution jong keri India, bat pareng, bat nong India, don tangguwe ukasi. Ya ke jaj benrio, hados is India. Ke jenit kejat perung halme. Ngamudur apa pule ya ketu ke constituency di discussion kata kepor. Ngamudur ubah joy usong hang tu. Udeu Kristen. Hoi Ambedkar ro dan kebentar ke bakrau kum dalit. Ande ke barok ke jengmot. Ai yang ni. Dak six schedule. MDC badon buram. MLA badon buram. Bat tengkai ya kani. Ka kubur ke bangga kuah igi banyak pusan. Kalong ha ke kitab Nehemia. Kalau nong ke banengkong ke dekat ke besan lu khatway. Nong ke baar ke dekat ke bekatway hadu ar pau. Para bengit beit ke kitab Nehemia. Laban bentai ke atli ke bentai. Kalau nong ke banengkong hadu ke banriu. La thọ hoàng tu chập hàng cả reconstruction cả chính tê bát ya cái cân rõ bà tua
jong ka nong ba Jerusalem. Hanya hodok halai, ketika jing hikai thamai, ya ka hukum. Regin ye kren bay. Tang ya ketika benta ka badon ka nong ka ban kong bat ka ba. Bat ka phang preng jong ka Yesus lok ka dong isipor ka long. Tei ya ka laway. Ha ka nin bat ka mentah. Kata kadai ka kubor yagi ha kadai ka por. Tei ya ka laway ha ka nin bat ka mentah. Pi mundur ni em. Don ke beri ke baong. Boleh pengkan mau kata kabal alek do. Don ke psychologist ke baong. Pin iem tang mentah. Kelet dia kata kabal alek no. Pelan dia kabar cekmat dia ka mentah. Kani ke kitab. Kaya tu yagi bakadon ke jing bakla. Hanong ba Jerusalem. Ki kero jongka ke lapra. Ki kerdop jongka la thang da keding. Nadu kapor bau Nebukadnezar. Lawan dia thama ya ka hima Judah. Bad mde tang hisin. Arsin. Bad ka basiau dia kalong. Kenro jong ka Jerusalem. Kabalong ka buram ba ka security. Jong ka nongba ba ka judge benriu. Ki imlang salang. La pentuano. Da ka bor jong ka jingklain. Jong usim Nebukadnezar. Usim jong ka Babylon. Bat ya ke temple la le sang ya ka ong ke krien ke jong play. Ya ke jingken siau jong ka baro la ra. Sya Babylon. Bat bu ya kita kitiar kenya. Ya kita ke jingken siau bakodor. Ha ke kejat ke jong u play Marduk. Jong kahima Babylon. Balaring beraru ya kibri ka kanong ba mjudan kam ya kinong kendong habra job ya kanong ba hap kit jik samla senrang kit jik samla kenthei baka spa baka jingdon ke jing em joki Van long kim rao jong sim Nebukadnezar. Syang merau ke Israel. Ha Babylon. Artli ki jing jia ke istri jong ki jiu. Ka jing lai lo jong ki na Egypt. Apa ke jing yalam ke jong Moses, ke jong Joshua, ke jong Caleb pergi ke ban poi seri kanan. Ha ke jing yai lanti ke jong ki kelak syong saus pak lai Muslim imrau. Hanya Muslim ke syong merau hari Babylon. Adam don kejat beriu ke basyong merau. La ban budur, kublu ke la ban im, lenter ke history jongka, kelong berau lenter, sampai ke way ke jing pelai ke jait berdua kelong, ke culture jongka, ke material, bahkan non material aspek jongka culture jongka, kan mau ke culture,
Kadai ke bentang ke bau boleh lah ai kuwi pekui kejai bener. Yang ida ai ban bat la ong kumdu ro. Ba phi ki kasi pidang long ki primal stage. Long ki paralog. Ong kuwi paralog no kai theology. Wahai young professor, I pity upon you. You are still in a primitive stage. You are a tribal, naked person. Kata kedai kedur, jongi, ha keri India. Kabamud ngim don, ha ka system, ngim don hang ta. Ki sutra ti kidang don. Mau boleh ya keriu klau tu don kam tu. Ublay uting balai seklau. Nabaga oksigen kebun bah. Karbon dioksida tangkan dia kata. Ngong iki. Paralog nong hikai. Ke kitab, ke batok, ya ke culture, jong ke jahit beriu jiu. Kane bom jukut. Ya kene ke jahit beriu. La sen ya ka. Daki long swa ke riu temen jong kene ke jahit beriu. Halor, jong ka hukum. Bagi kendon jong kaki ong kum ni. Go Israel. Udon tang way blay. Utrai jong i. Pien eat yaw blay. Daka do nuod jong pi baro. Pien eat yaw blay. Daka mensim jong pi baro. Pien eat yaw blay. Daka jingbu jong pi baro. Pien eat yaw blay. Daka bor jong pi baro. But pien eat yaw paramarjan jong pi. Gomba yalade. Kata kene kekendon. Jong ka hukum berabo yaki. Baru try jong iu Yesus Kristus le iu jiu. Uang kum ni. Bat cuklet utrai Yesus baru iu jiu. Wangan peniem ya ka pertai baru kewe da ka culture ka balaka imei pa jonga. Imei pa di jonga. Ka pertai ka niem da ka ni ka jutang. Nehemia. Ujeng hakata ka nong rem. Haka jinglong brau sa Babylon. Haka jinglong brau jong ti sa Egypt. Tang ka way ka babat yaki ka lang. Ka culture ka jong ti. Ya ka bawalbu nong rem. Haka jing iit bom jukot. Nabaw blay. Ula iit kata ka pertai. Ula tino ilaw kuwan balaka marway. Baw ay bangit haka jing iit bom jukot. Onam ja lano ro. Para bangit bait au try Jesu. Kajaj beriu ke jonga ke jopi. Lada don kadu ke jumpan sir yang abadapi. Nadu kesnem khat praspa sau puwe. Lawan raya kene ke jutang bangila pediang ya ka. Nehemia nyau pos nem la kala pensan yu hangta. Im hakata
Kapertei kaba waduh kata-kata. Upule ya ka syllabus jong kariba bilon na ka school ka ba upule. Tang bahayeng lapan kan mayo. Menstep go Israel. La syon ya kene ka jutang haka donut ke jongo. Haka mensim ke jongo. Haka jibut ke jongo. Haka bor jongo. Amla kata ke culture. Dan ke baong ke kisni. Ke NEP 2020 singau syarkai ka. Ujiu. Upule dak syllabus. Jong kinong Babylon. Kemla penkela ya ka jimut, ya ka donut, ya ka jimperkat, bari ka bor ka jongu. Ka culture jongu, ka ai ka bor. Ban Nehemia yang ka de nong rem. Artli kimat jipusan ha ka de ka bor. Ke jing ka bau Nehemia ya kendo. We are shame. But kilat ke bau job ya kiri kecing Artli kimat lengkot. Yin japet hakane ka pohon. Hakane ka Bible. Ka Babylon ka day ka dur jong ka commercial system. Kan mau ba people sa ka Babylon. Kadai ka center, ka commercial system. Kata kadai ya baru ka culture jong kinong Babylon ka spa. Kadai ka profit ka banungtong ng shop. Ha Babylon, commercial system. The first and foremost principle ha ka donut, ha ka munsim, ha ka jimbut, but kabor baru hapelot for commercial purpose. Ka Jerusalem kayeng nakabanta kata kabaki ong yaka ka sacrificial system loss. Ka Bible kayat ho ya ka profit and loss. Ki ong yaka ke eternal principle. Kataray kinong hikay jong ke economics hati ka po ki amon jor bat ka. Ka Bible ka kren siya pang ka profit and loss. No loss, no gain. No investment, no profit. Kata ka de ka jait benriu Israel. Jai benriu jiu. Haka jutang bom jukot. Dia pet kijing ke bau Nehemia uya kendo. Udah kon jong u heka laya. Usan usamla urangba ha Babylon. Uyo ya ke education ju uhang tu. Bana modur udon ke qualification ke babiang bah. Bana apply ya ke pus ke balai. Ha ke hing sim jong upatsya jong kahima Persia. Ang kani ke history jong kani ke jai benriu. Hadin katu kanesnyam. Usim Persia, uyatmai ke Babylon, wadu job ya ka. Bapen benaru ong, ini kijiu ke balong bra hadu onyo posnem. Lai luit, lapi kwa bansong, hapo ka hima jong i syong. Pidon ka right bansong. Lapi kwa balay pai, pidon ka hok balay pai no. Syah Jerusalem. Lepas ke babun ke pasyari berau ke dia na Babylon.
napo Jerusalem hang neu Nebuchadnezzar usim boleh thu la penjat lut dia barokai bat usim Persia haba ulahir kma kum to la pai la lut ki bat ke jit idon ke boleh pai no ong ke diktin ke jong play kumbasan phong hajar ngot ke le pai no san po hajar ngot ke le pai no nakila poi ha Jerusalem ujiu tu kan mau baik ya ke temple kilai baik ya ke temple ya ke bala penjat no akan nong ba Jerusalem ki kenro jongka ki khardop jongka kala pralut ka buram jongka jai benrio ba ka jing le ran kalong yo blei bagaimana Ujai beli ayu baku bune boong ba i bom jukut jeki kapan dia kumde bune hemaya kadika por ong kadika kitab ke joko ude unong trei official ha kaying siem jong siem Persia ha Shushan ke kam jung u kalong ban in charge ya ka distillery factory jong namar ka jingdi jong usiem ba ki menteri jong de ban sna kerpang ba ban dong in charge hang tu ban nam don menu bala ban le sniu ban penyap kelep ya upatsha jong ka hima ka bamut ngamut dor boleh thung dakinong Persia kadau kalong kajilong jiem ka sincerity ka jong ude maya thong yu ba pelai tang supet haba interview yu kene ka dur jong u ka thu ka e ka badon sepo try jong yu Jesus Christ ong ka dur khamat ka jong pi ka pani ka e ka badon sepo ki official jong siem Persia mari interview yo ne baya na ai u ka appointment no la trei ar post name ongak tin ka jong play usai perkhat jak itu ki jiu ke balai pai do bagi tu ki jiu ke bangsa hanong ba Jerusalem ke bamsam jilam rau ki setai sya Babylon Nyau post nem ki para baget balik pai kita bering berau kadur kelaper kajimut kajim perkat kelaper kabor kelaper aduh perkat hande ke kebejian ong ke kitab wen ki para jong uhanani bakatokan ni nagi jiu nanong ba Shushan ki kwa le pek ji ayu hang tai ha Jerusalem na bakitu kebalik pai sanpo hajar bon nak la poi hang ta itu ke bom sak ring merau ki jele Persia ki ong kini ki ba syang katu ki dang long ki jiu kidang sengu thu mo gi njau posnem ki basong ne kinir ki bopli ki ban pai sa Jerusalem njau posnem ya ka donut ke jong ya ka muslim ke jong ya ka bor jong ya ka jemut je perkat barok la tap dakata ka culture ka mindset ke business mindset. Kiro, haba pim sya syu bante ya ke temple, ya le Persia. Ngin le kumni. Da ke business pinamla bat ngi perajio biong. Nama si sin pil amai great
ki migran am kadi ke bedok satar dalam pau jiu bal migrate by force satai ban im hang tun ba by force lei pai satai kadi ke basa haju ya ki isen Pitarai para bengin utu ubasyong di pusari haki surok dong kanang ba selong uting jabi ibasyong saang tu umti yo pisngau bapi klein ujiu bala sinyau ben utu beriu basyong didukan haki rut surah kenoma Jerusalem. Upti. Habapim aja kai gebete ke tempel ni didukan no harus surah. Ni sampai kai pi. Rung haki dukan ke bahe kejuk kejan. Kejuk quality. Pinjok hasurah masyiten kedor. Manu bekerjaan yang untuk beri surok, udah untuk bersong hadukan. Kijiu bawan pai ki migran, ke mindset kerukam perkat joki, kiwane nak kata ke business system, syong habapim ajaka harus surok tangkap no. Ni sampai kai ong kejiu ke belah migrate biang setai. Nehemia perkat. Ya kita balik pai ke long kum do. Badang don saan tu ke long kum dia. Ukeli lo hanania para jong. Arpus ne bla trei. Mereka mensim jong ka her se Jerusalem. Lam sem kai uru. Mereka jutang ke balai te ki long shua. Temen, riu temen ke baju, yo sengau ang, sengap kena ketien ke jauh boleh ke jatuh ang boleh. Bad kila ang hanga kita ke badang sa ke jing penbil, ang tah ke senat ke don ke jing jenjar ke jing le rai bekrau, ya ke kenro Jerusalem la pentua, bagi ke kenro jong kalatang. Dia apa boleh yosgo ya kena kente. Bola syangkap. Bola yam bola snosi bonsi. Bola syajing it. Bad ola duai hakmat ublay. Jong kejutang bom jukut. Wan hakajumot kejong Nehemia. Kajing itu pau. Nak kata ku kubur, usyangkap, usyam, usngausi, usya jengit, nang tahu saduai. Balai ki beri bersem jeng akan dikisngi jongi kisdin pasi lade. Tujukan mau ne em. Well-educated celebrity sedin hak kamera kaban nyau pramala tangdawai usai plastik Nehemia umle kumta kan mau bala kayu hakata kajat kekenja kabakata kajat benriu kabadon kejutang kedongka. Hei ko Israel. Rabedon hak jenjar, hak jeng ka jeng im ke jome, ngadon magahajan jome. Tang bamadei ban i sega. Nehemia kata ke por ke her ke jimut je perkhatu van ke jeng itu pahu. Kadanu ju ka pelu ka me ka concern ju. Ya kata kejut kejut kana usngau senei yaki
Kan dia ketien ke jong boleh kem sebong uduai. Nu sangkap. Padu keli ya de. Ngan le ayu. Sanule. Sa ubrei. Para bangek bayit. Yam like ya kejing kejing jala khai gi la thau gi ban long kum ta na ba kam de ka permanent hang de ha pertai ka ne ka Jakarta ban pen kan mau ya gi mano ba thau ya phi ka ka kam jong phi hang ne banang ne phin sa le pat sanu ne he ma ya kan mau ya ka tau keli Baka bakum kata kapor. Sengap uduai kumne. Hadin baula pelan. Blay lo tau ya pi bat denga kan thei bat senrang haka dur baka jing slim ka dong dai kum kimparan. Kam kut tang haki insting ke jongi. Ula ai ka reason. Ya ka bor perkhat ke creativity, ke skill, ban penwandur rabadon ke jing ke jing ke jong. Sengap uduai kumne wang. Atrai ublay ke beneng, ublay bakrau bad baiting, basuba ke jutang ke jing sendai, ya kita ke ba ije Bat ki basumbar ya ke hukum jongo. Ai baka skor jome kan sya mentar. Bagi khmat jome kin pek. Bamen ngab ka jing duwai sekri jome. Ya ka baga duwai khmat jome ha ka de por menski bat menmit. Bat ka bentak ki kon Israel ki sekri jome ki banga plai ki pop ki kon Israel ya ke bagala le pop yame shisha banga baka ye ukpa jonga ki la le pop ka pop kalong kata ubatip ya ka babha bad bomle ya kata ke de ke jing palat hukum manga baka ye ukpa jonga Ubala don bentab bun snem kertai jong u. Ngalale snew persya me. Bangem sam sumar ka hukum jome. Lam de ka ain da ka jing bisyar. Ya ke babla hukum how Moses usakri jong me. Kitab Exodus la ai shipho telik hukum hagidi kisni ong kisamla ke bade pule ke LLB master bat of doctorate jong ki ong pastor don kam sampai pule shipho hukum ong don kam pule ka tang kumne wei hadu san ka jingje de jong ublei bat phi bat nga ka jingje de jungi bat ublei Hariu siapa ke itu siapa ke jigini perabriu. Hak kitab Deuteronomy. Laang pa Israel sing udah tahu boleh. Unde hema ya bait ke bersih beliau. Ujau ki umat ke jauh. Bandala jauh ki umat ukang. Yosngau ibriu ye ba ukang yam bat usaduai maka jinduai jong ulang pek selade kikero jong ke Jerusalem aga do nur ke jonga kala pra kerat badi mei pa jonga kalong kumta ya phi bat janga Tapi pulih kada ke jing dua jong do bakut kada kala dong pensiam ya sai kemat jong play.
para bagai pi kelong kebi kelong kepa. Lada don na pedeng jong pi ki badon na kene ke jeseng akan ke do pai ski ki bawan bakan ke jinge bakat tuano ka kero jong ka yi ke do pi ke don don kilong yi kilong sem ki khot ke delegate baro magi pai lang ngem la ban lai de kene ka pai ka men sim ke dong yi pi jo chong khop ne em ban pai shalade udah maya kata kajing sosat bapak kami sim kedoh upai shwa shalade ujam snosi baru sha shit nang tahu setuai ya don na pedeng jongi akan kena pai sui ke bawan hang ni piwan kenang segede kejing seng bau belen keren jepi kede kepor kejong belai pedeng jong kejing le jong kejing yem mi nak kede kejing seng le seyeng shong kop ngausi ke bedia yeng sem nak maka kenro jong ka buram ke jong boleh ke do anut jonga haka mensim ke jonga haka jingmur ke perkat ke jonga ngam don bor syuk bandele don ki bawan haka de ke seng kom ke sem ke jong Nehemia ki don ki kon samla haka de ka lempung ke bama de ka bakum ke de let shalayen shong kop ngausi dang ba phim de ban khuslau trai tu gi Jesus Christ suk ki bas ngausi labang pen tegen je ki ong wat ki khuslan de ka do no jong pi nge changa bat saya keren baru try badon haki por baro na bao ong ai jepi ki jing kenya baro ubleu la yo i blasya yo kon bereu badai ke jing kenya dak berat ke berem dor reis tang sisien haloru lum kalberi kalau biang bantut kesnamu Jisu akan dodot jauh udah Nehemia apa kado kedur kado Jisu aget samani usaset kela akisenran kejongu saget samani orang yang kisenran langut ke baik asenda jo syong hang ni let bantuai la her haulum jing duai udah Nehemia yo ya kasi pensai bor udah official jong ke sarkar Persia ubabad ya kayap kayem ke jong sim Persia let mat yang simple siapa pembadut pendep ke duty ke jauh hakata kesini usim antar sasis hakata kapor uyoi ke khamat ke jong Nehemia ong Nehemia mepang ne ke khamat jong mete kapani reba iya ke size ya ka disngai ke jong ulong kumju ke balong ke dur khmat jong yo i baus ngosi ban let official hakmat jong nu government servant official ha ke simple sia kede ke pasang ban le ya kata ladau subordinate ulai jong officer jong
upan pau ya kajing snowsi kapan idon jingduna ka relationship ka jo but new officer jo wajrang amsha ban penleran yau officer dau subordinate ka jo Nehemia hai mau lo itu usim Persia pem sempang kemet ka jome ko Nehemia pang kam mensim jome dia ayu sim kenrat o Nehemia kom no ngan sgau bha ka khmat ka mensim jonga ka donut jonga Habangatip baga Jerusalem ki kero jongka baga kerdop ko jongka kanong ba hagabalatip ya ki longswa ki temen jongka jait beriu kabala je jutang padu blay kalatwa no ngapat kementrian tersiap bekeran uang mantep Maka jait benru kala perlek rai. Ya ki longswa, ki temen, ki balatepi ki hang tu. Kada ke kendau, ka kentang, nak bentar ke jait benru ke jongi. Ka ka bameu kendit. Au perkat kan lek au sim. La tip la pa, uya ka khamar ka basneu si ke jonga. La ban jap ban dismiss no haka service dia ban ong sipai krai kli no yo la penja buram ya ka ying sim barok ka wai ka dor reu Nehemia usngau tu akata kli badu duai jajar u bleu la lej aswa jo badu sim ang ka sentur ong mekwa ayu Sim kerat la daw ngala syakri kata mes ngau bahaya nga ya ke service ke jonga ai syuti nga bangalai sa Jerusalem ai ki city ya ke tu ki province po ke ba ke jome bakin sya bangan jad lang ba ke province ke jome ai ke city yang nong up John ke forest Goben land, forest. Bikin angan pom kidin. Bantai ki kerok ke Jerusalem. Bahat ya ki kerdop jo kenong bah. Para bengit beich. Nehemia usngau kendit. Pawang play jongka beneng rayat swai dengar. Play bakrau bor. Play beich dengar. Wai lut usim ya kini kejingpan ke joko rangkaru bagi sipai bagi kulai bagi security bagi lek syadong ba Jerusalem para bagai bila bandon de pedeng jongi ke bandon ke kapor pilih pai saying walai pai klam kani kejisno tu jong pi walai mi nang de Lem kata ke jinsku tu badon kalat jepi. Ublay nak ada kemadan ke bapidon, ada ke jaka ke bapidon, ada ke jaka ke bapidon hang tuang. Ngayo pisang kap hak ada ke jangan behit. Piyang pisngausi. Dalam boy haji. Baca jengit. Duai, pinjam, ulayat, haswa, jampi. Udah belai, ubayalam ya Nehemia. Udah belai ubayalam ya kadeka imlang kesalang jongi. Nado kispa asnem kebelalek no. Swaban kendo, bagi we kejahat benriu udah belai. Nalawan kisahap kiyoi ha nong klau ya kata kadur kadikaram kadisiplin kakourtesy ha ka parliament
nama udano belai uba yaki kajing kayai sya slam kajing kamju tharai sneo paka keluaru ban ngait keluaru ban kerben keluai ban maaf keluai ban yesuk ban yaklet no baka ta ke de ke bau Nehemia wa wei ba pila kala ke bomot ublei ula tip ban le ke badon kam la don ke ba setien yang ne ublei badon bor le yakini ki pen shem yaga jing shisha umi na shushan ulai se Jerusalem bandala poh Jerusalem lais ngi on ke tin ke jong play kilat ke bab job ke jing now shong uperkhat ke ka daw bagajia kumne lais ngi shong nangta busan berkat ke consultation dolek sulong pakita ki bawan lang bat o le kum do ke bacia ke da ushem ba hadin khat laislem lawan Zerubbabel ke grup ke ba wan wahagai barki wei la te ke temple ke jingknya ke ayai kiniam ke rukom ke abiang baik ke temple abiang habala abiang ke temple ke esa ke beciang ni kini kedro umyat ho yano ya ke plan ke bau belela ai ulayo ai ke vision mantau dora ke vision banle ke kamale ban kerji play ai strategy kumdo kilat banjau light likilat nara konsolusiam kabaduna kadeka bor sensya kada usem blem orang ke biang sedang pej ke kayi ke peteng pej ke jingman e belai kerja ke kriam temple la biang ke bakala ke political system usem kita consultation wisely ke fail ke political system para bangit nong mi khamat badon buram gajongi pijokan mau de em ya kanong ba shlong gajongi Jayu nado kasnem kat praspa andriu punyo hado kasnem kat kendai spa sau punyo praposnem kanong ba shalong hado banayo ki independence kat kendai spa sau punyo hado kasnem araja apusau representative Badon Buram Jongi. Pejukan mau em ban analyze ya ke shalong. Kadang-kadang kapor ban penken mau lem ya piru bangi ayu ya boleh. Lah ke jaj beriu ke Jongi ke Badon ke jutang baru boleh. Boleh penbi ya pi ke Nehemia ke Badon dekat bangi. Nadu chief minister Badon Buram. Udah Nehemia Jong ke state ke Jongi.
Kidon ki Emily, unhemaya umne prophet, unhemaya umne udong kayi, ude government servant. Kidon ki public servant, kidon ki government servant. Para bengay baik, banomik mat badon buram jongi. Nga perkat bakane kiyimlang salang kamtam kesor selong juga keselang mat dong kadi kiyimlang salang nadu tura hadu selong yo ijia ayu ong umastar hakabang song class 4 karbanang jur kejige kata kajeng selur kedebandan. Tang bang wong master. You have to look up first. Then come down. Face the challenges and the problems. Une hemayaw alap te kadaw. Marpsingaw tuwa. Swaban le kata, tam jonga kalong, kabeneng kong ng sabule. Swaban up implement ya kata ka vision ka bawi na susan hadu ha Jerusalem. Waban yo ipat ule ke investigation menmit ubi. Kremit hu yanodo katukan nengot kakadaw ya. Ang kini kekting kejauh pulai kita udah maya penciam. Dan kepo kini kada keberat kam lasu pantur kikerdap. Kelapra. Kaburam jong kini kiyimlang salang kelajat kelapra. Penambah Jerusalem. Depth investigation baro sodong. Le yi ka jing krao jong ka kam. Song. Klem ya thu ikinong sensya. Ya thu ikilang dog. Ya thu ya ki para jiuro. Bula Hashem ka kam ka bakia ba. Pej kini kejiuk walawan pai nang tai. Ke mindset ke jong, ke set jong ke jimut, kamu kata ke level jong ke jimut je berkat jong ki. Kamla suban ki baik dang hak kayi ke pedeng. Ya kita udon kamte, upay kita. Upay kini kibamsar merau, upay kiwang, kecilnya ki peraju, baru sem Maria poyang ta, dan kibamdei jiuro, kibalakal asyong ha Jerusalem, usan balat, utubia, baru kesian. Uyo iya kini ke bawa nang tai na Babylon isang dipu sari. Mado berkesan jiki kesan gitu pada kejiuk pada don ke biang ke bisnes joki. Ya gitu ke bamsari merau udon ka. Ya kita ke bawan song dukan du. Isang wai kini ke jiu hagi ki parajio. Hidupan hang tu, hang ni kita ko dai. Upet ki parajio. Wang iki kinong kayir kadon kami kapisa. Ya ka jabing jong kini kitrais nong ke bamring berang kadon kam. Ki ba control ke education. Kadon kami. Dan kami ke jabing ke jongki. Bangan pentrekam kunta.
Kabaan, haro adep kata kejing pek kejing bisa kejong o. Baru ong, yaki parajio kejong o. Basyang ham tu, bagi nong kai ham tu. Kadang kata ke nexus kyo. Udan kamrut baru kita ke grup bangta. Baru ong yaki, ya, injatei ki kero. Ke Jerusalem. Itu biar kinong Arab. Kisdang kitong. Pimod pen si ya ke Delhi. Pimod pen si ya usim. Para bengit peit. Beliau ai lagi. Hadin ke independence ke kenas paksa pun dia. Ngidei ke badan ke jengkit klik. Kini ke badan nak mat jongi. Beliau lah jiat seki. Lang ba jong pi ba jonga. Ni ong yaki ki public representatives. Ada ka fail ke government jok ini. Fail bapi bat manga. Baru ke badap khat prasnem. Udah maya udon kam je pi ke dik klemat. Nehemaya uang iki don kam bisa. Bantai ya ki kero jong ke Jerusalem. Ada ki kero jong ke Jerusalem, aga do anut jong ki Buddha sekala tawa. Pidon kamayo. Pila klet ya ke jutang ke bau bleu la ong ya ke jai benriu jong i. Gad ba pidang long ke jai benriu ke banga i nganam klet sepi. Wale keno ya kini. Haka parlimen demokrasi. Ke India kamde ke presidential demokrasi. Kade ke parliamentary demokrasi. Ngayusnya usnei ya pi kinong mi khmat. Ke balong mengi ke pastor. Long ding sai dong. Ke bor yo i unehemaya. Ka fail ka political system ha Jerusalem. Balai parajio pidon kani ka culture dan adli ke bentar juga. Ka culture ka jong jiu ong la seng nong rim ka ka jingi neng kong yo balai. Sa i jiki para beriu. Lada pi ong yau nong ile election. Lada pi ay nga kata ngan tep ye pi fail ma pi kinong tep bot. Nga bakala no mikmat jongi. Pi kelem bakala. Balik pion kumta na ba kibawan ng tay na Babylon tigiwan kumta. Mapipa kibasyong ha Jerusalem kibamsyari maraw pilayo. Ya pidang klet piong menta ngidang doon na po kasoka asam te ngilong kumto. Wale kendo maduro kiparabangit unehemaya. Wong yang yepek lang sa daiswa. Kabenta ka ba ka strategi ka jang ukalang. Ka cooperation. Budan tamrod baro ka. Banong kayi, badaju, batima, baro ka laban le kumta. Lada ka government ka jong konrad sang mga ka fail. Fail bapi baro ki pai ba hang ni. Ki garu ki fail na ka fail ka konrad sang ma government.
nga bakala ban ong kumta ki para bangay kan ma baka jaj beriu jongi ngim de tang ka define culture ka de ka refine culture ki jiu ki ong yete kular shwa badu blai ngin saya tre ka jaj beriu jongi ka ong kumri ka yete jutang badu blai ko ki khasi na kupli syariran na brahma surma tip bapide ki beriu ki batip beriu tapi tip kandidat election udah beriu baduk tapi kwa ba untuk pan ba untuk lada pi ki kandidat pi kwa ba pentu yu pai ba ada kepisah ngabakalah ta Ladagi kwa banong pe kajai beriu ji ke culture la se ka tip beriu tip blai ka refine culture ka missionary ki wan hang ni ki ong ka bom jukut kam di hang ta ka bom jukut ka di hang ta ki pat kilong shwa ki temen jogi yo piong mentah ki segi ke jongi war ka balang ru ka khai te mentah amde magi ki pastor ya tedente don bakwa balong rangba balong nong yalam don capacity kedua dekat kim jit teman besan tinlek kumno bamdon capacity tem lab utaulat hey long kami na le ibu dia ba kumuta ubo telot badu seng ya kabangi ong fellowship nga bakalaban ong bakade ke leadership tosel ke commercial tosel ke jongi laban seng ya kanu ke seng klempisa ya kejingan ngo palom claim audit tang suong kumta la he kana kaseng wa ya u di audit no ya dua ba yo soitan yo shwa ya ngau nong yalam tu ka jai ban ria ka ba tip briu tip lai ka ba tip kur tip kha ka ba tip hok ka ba tip sat ka ba tip akor ka ba tip buram ka ba kamai dak hok ka hok kalong kata ka jingle ka ba persya ya ka jing bishni ha persya dong ka jing dong ka jing bishni bar ka jing bishni merswa ka don tang ka syukur ka thak ka baki ong ka fake temo mata ka don ka deep fake mata ka ba pi mi thu shu hey husiar pi kinong yala public representative yo nga ai ka khli da ka wei ka kajat kalong da ka wei pi ki pai ba baro pi o la thok uta ka deep fake kat ka bau briu persang klem ka bor trong ka jig bom jukot kan po sa ka deep fake Undi hemaya umle umta. Ulom yaki uang ka cooperation. Ya, ginjate. Nangi kini kinomi kmat dongi ki kwa ya kata. Pi pai ba pi kwa ne me kata. Undi hemaya uang ka kada pa. Utrai dongi u Jesus Christ. Ka hima ka bawan hang de kelong. Kahima ka joblay ka sacrificial system ka baong mga bakaying jonga mangi barkinong yalam kidongi gentay
ya ki kerok bola tua. Kapor tenju ya pi bat ya ngakam slem so. Nehemiah orang tong ye terhelang ke cooperation tangkum tai yo i yo neu no yalam joki nakadur ke jong u nakatang yong po Jerusalem ba yo i ya kata ke cooperation ke long ke consultation ke .com kam ni ke jing ya kawang kti ham tu umle kum ta pi bale kum ta don kam rang ba nang do yang ini pastor don kam hakata tang yakini ke bau blei ui ke don kasap ke kam jongi ban ai men siep yaki hakat temple ke jing duai jongi ke benta jong pi kam dei magi ban lei no bau blei lo ai ke de ministry ban pen ken mau ke sacrificial system ke bagi Yadon nangi ke para pastor, bakwa badlong kumta ke bamde ke talen, ke tenrei no ke pastoral ministry. Ni ting ong la yang terliu nende yo ong yo tenrei hei, set jaram long syu, set sabar. Ke tenrei ke possibility ke balang. Ne mahiau ong, ya pir ni don kam. Ya kam tam pihak parliamentary democracy. Udah mayau don kam ya pi. Kisam lakat prasnem. Amdetang dak jing sngau, dak reason, dak mensim. Badak jing mut. Badak bor baro. Udah mayau don kam ya kabor. Kabor ayu bante thamai. Ka political power. Klaim ke political power. Badio ayo kata. Ke don kam ke cooperation. Ke jinglong ke way. Kini ki kandidat mende ki kasih jogi. Kini ki dekat. Mende ki dekat. Nehemiah ong baro. Ya ki paramarjan. Kedeu swa ki emre MDC kedeu swa sapi but sa kedeu sesene ngidon kam yepi ngidon kam yepi mau bleu la ai pi kesam bar kidon kam yepi ong Nehemiah para bagi ka khobod gi kelon Tong ini yang hande bantai ke kerok jong ke Jerusalem ki imlang salah. Na ya kenyum ya kata ke drugs, na kenyum ke dikiat consultation.com. Si ya kenyum tu datang berbisini ya. Habar yuspa ubri roong ritlen ya mensua. Tiap au tresitom daulah tresitom ban miet batski tia. Daulah tit kali Ong sok no yo. Hey, day ya da menta ya kalawai. Dai kidon ke bapa ya kata pendon kam yaki. Ya ke belong kedik perkang aka culture ke balalai na makilong kebilong kepakile ya ketu aka por bakiyem kumtu. Reken mau kedon kenong rim ke bamde ban i. Bakata ke dekat nin do kejat beriu ke jori. Kiriti ke dustur jongi. Kani ke riam ke bet ke bapau sabar ke salet. Neka jengi jongi yau praberiu. Ke jengi jongi yau belai. Kanam belat lanu lanoro. Rapi don ke langi don ke jengit don ke jeng kermen. Mereka du ke jengi de ke delai baro. Ke bakong santam kelong. Ka jing it ka sacrificial system. Kapan ong no mangi hakajaka mga. Nehemiah kwa kumta ya pi badyaga. Banda belum baro kaya.
yang tahu ki baik bawang. Ka determination. Ka rai ban ai. Ka por ye pi ki para bangej ban ai ka rai ka political system ka bakumno ki kwa. Agane ka jalla ka jong. What kind of political system we want in our state? We want a political system. Every voters, they should take seriously the responsibility, the obligation to build up the pillar, strong, kekit kabaitanat. Ka sarkar na pidon kam ya ka progression, ya ka development, kidon kam ya ka jingkesan jong pi bad jonga. Ka warning Nehemaya ya ka judge beriu. Lam don ka diak ka jelek lang, sedok lang. Bar gede ban kan mau ka judge beriu jungi. Ka batib beriu, ka batib yau belai. Ba ka batib kur tip ka. Ba ka batib ya ka hok kesat. Ka batib ya ka buram ka kor. But haka business, kanong riam ka pagi ay kong kamay na kahok. Man ka por kadong ka jing tanjong ay mo yaw play. Para bangay bihit, hemayaw ong ikipay ba amanta. Kapor kalade, kapor badyate no. Upay ba ong ya. Kinyate. Kadang-kadang kapor, nginam ya kenyum ya kadi kiat. Nginam kenyum ya kadi drugs. Napaka political system, ka power to rule the masses. You don't come ya kapar. Nehemaya ong go ke Israel abiang katibriu, katiblay. Kadon kam katibriu mentah. Badia kata don kam ya kapal. Menobana ya kata. Yang ikeno ki bepli. Ka mandate ka jong ong smehemaya, ka ka jong pi. Baka bakadu wang tong ya lai. Ong pai ba baro ya ngin ya lai. Bangin te ki kero ki baratawado. Ka moral kerok jongi, kakor kaburam keratwa menabante yaka, klem kerul, menabar semarul yaki imlang salang, kadeha assembly. Ngambaklah yak menong kata. Nehemaya uyeng baru terajung yu Yesus Kristus yang kita jangan begitu orang ngayo iya. Kapra kekerok jong kadok sibet. Kapra kekerok jong ka imlang salang ki kisem ke jong i. Ublay ong yang yete yaka. Daka bate yaka laway. Daka bakan mau ke ka badon ke culture ke jong i. Bar ka menta ke culture jong i kala prano. Kadon kanong rim ke jing iet belai. Baka tibriu ke jongi. Baka takan warra ong ketin ke jong play. Ya ka jing sok. Baka jing kemen. Ha kenong ba Jerusalem. Kwa ban penkut ya ka ne ka jing selok. Da ka ne ka we ka jing itu kana. Udon we nong Japan. Ki kenli ki beriu yu ki ong kumde. Kaya ketika beri api kinong song dok kinong ba yong ka dong kinong Japan. Ki ong ka bor sensar jong. Kaya ketika bor sensar ong kata ka jitu kana.
Wangi nam penduk ya karukam sensasiem nama ka political unity ka jongi. Ka don ha kata ka ji. Kayem lang salang ka jong ke Japan. Ki pet siya kata ka bor. Yang ila ay ka bor yang i bagi pet. Yang hijau ben ya kata ka ba ay ublay yang i ka bor ublay la ay yang i. Wang tong yes no lang. Bada ka bor pekerjaan sim baro. Ngin job la daw blay ukar ku ya ka ri Japan. Nabag kitip hangdu ka yes no doki. Nabag representative ka daw blay. Kada ka jing siem. Ka represent ka daw blay yang nga pada pikalong. Ka jing kentang do ka jay berdua ka dongi. Dongin pa balong ka bor jagi. Bakalong ka jing so baka jing mandroy. Haka imrang salang do ka jay berdua ka. Daw blay ukar kuy ka Japan. Nabag ito ha ublay. Utray kam ublay ukar kuy ka. Dia rab yang ini kedik por. Naga benta ke buram ke jonghu. Amin. Gila yo sngau kumto ke jitu khana. Pandagan ke por ngas sngau ban penpau ke jing songo naga benta ki ki riurang ba. Hakani kapor ngi pen pa ko jing songo pan yai khuble yo no mi khmat bodon burob jingi shaka dorwar thawa jo je ke jilla me khalaya tebusan met ba lengdo MLA mairang konsertri ibulran kat bat ngi khuble shibu de ke jing don jong pi yai khuble ru yorong wa snong lai reng au doktor kit bok nong rom ubala don rekat lem bat ngi hakani kapor khuble shibun je ke jerkat jong pi hakani ke ji seng Iso kumen ro unong kren ya ke subjek balang haka yiseng ka bakhado Reverend El Carmo Plang naga kasi jantia Presbyterian Professionals not pedeng rekat haka de port lambat ngi ipdiang ru people store daga ba kemen shagani ke yiseng ka jangi te haka de por ngi yo ka jipen bana naga liang jong ka bal naga liang no ka sinot pat ka balang Reverend Moderator, ka program la sibit min Ndriu siteng nginyo ya ka jingruai revival na kabalang light mau siang. Nata nyo beje nginyo ya ka jing ya seng pai ba. Pule bat duai na Reverend Aike Jamu ban nginyo ya ka subject balang kabaong utrai ulong unong ap lang brod jonga ngan om kerdu la seng no rim naga kitab sam kaba arfulai ka dekot ka benengkong nongkren Reverend E.L. Carmo Plang natangin yo ban lum ya ki cingaingu kat badang lum ya ki cingaingu inyo ya ka choir na kabalang Presbyterian Sobar balang Presbyterian Saukhwan nginyo ya ka jing penketang ya ka jing aingu batang nginyo ya ka jing ai kublai kliang na ka sinod the moderator jong ka sinod na ka balang na Reverend NM Yang Rai nginyo ya ka jing penbena na ka sinod bat na ka balang ka jing ya seng KJP sinod sem ngi ka baar fulai kan long ha ka balang sakwang mau kerwat presbytery Hai kitarik Ndriu haduk kendai mats ar hajar ar pusan. Reverend Moderator kita kilong kijing penbena. Reverend Moderator, a few words from the Laring-o Presbyterian Church. To our Honorable MP Sri Vincent Pala and our Honorable Chief Minister Sri Conrad Sangma and all the dignitaries whom we have invited.
We are humbled as a church for accepting our invitation and for sparing your valuable time with us to join us in our service. Our prayer is that God will bless you with good health and wisdom, that you may lead our state in the days to come. Kijing penpena nagalang kabalang Mr. Moderator gilong balakarpat yaki balang kibala ajing rai revival but choir nadu menemen step ship house teng but ship teng kata kabalang kantan masa standing choir Sora Presbytery balang nongkulang standing choir Sheila Presbytery ka standing ka Synod standing choir kabalang soyong but kabalang nong pendeng kin sngop ha banya up hang ni ha pandal kabalang kalapen kre ya ka jaka ya ka bapin lej ban syong that sipor ban ga kerpat ya ki trying ya ka kabalang kalapen bej bapin sngop ha ban simkhia ban wan bat ban shaw ya kini ki balang ya ka balajar kerteng kumbala penken mau mene step sngop ha ban pendan kam ya ki pulo ki ba kabalang kalapen kre na ka ban taban bread ye ki tiar ki bapim dan kam shu lada pidan kam jingirap hagiliang ka jing sumar ka medical camp ka dan hangte hadien jong ka tawa BSNL hagalinti ka bapin pai nang ni ngila boru ya ka senduk ya ka bangila pen bana ben step ka senduk jangu yo le se ki balawan hagani ka jeseng ki poi ka por haga jeseng ka baar bat pidan kam bat ki volunteers kim chim lala ban poi chapi ya ka ban lumi ki jaingu ngamot penong ki oshers pila ban thep ya ki jaingu jong phi hang tu ha ka senduk ya ka bala bu kerpang khadu e ki don ki tiar ya ka ba ki volunteers ki layo ban tam bat ngasngop ha ya ka ban yathu kumni we din we bat ki try jong ki tiar kin ngop ha ban wan ban yashem ya nga hang ni ha po ka pandal kapisa ya ka balayo tam nakmat ying mani bat lada don kiba sngau thu ya lade kiba panhap kin sngau ha ya ka ban wan ban yashem yanga kadang ka sweater kan thei rong violet ka bala panhap ha ka block 14 ni 15 ya ka bagi volunteer ki dia tam kadon bat nga hangni kadon ru ka wai ke ATM ha ka kerteng i miso star thaba lada ki try ki dan hangni kin sngop ha ban wan ya ga ban shim ya ga ni nak tangi le yo tam ru lightly ki kot jingwai ki badan ya ga kerteng Dimores marngar naga balang ngin yong Presbytery mai meriau nang ta ga baar ikitilen club bat balai kunitas imli ki ni ki try jong ki kot jingwai kin sngop ha ban wan lada ki dan ban shim nanga ladon ru ka jing pen sngau na iwei ni kilong kemi bai lakum pen hap ya ko mobile ka jong i hap preng ka ni ka jeseng tela dadon manu ki bayo bantam ya ni ko mobile ka jong i pin sngau ha ban wan ra shani ka pandal knang bangin yo ai hai try jong ka ni ka mobile phone bat khadu e ka don sakawai pat ka mobile ka bagi volunteers ki lawan ra ki ba ki yo tam ka mobile ka bayong but ki try ki balakum panhap kin sngop ha ban wan shim yala ka jong ka tiar ka jong phi Reverend Moderator kini ki long ki jing pentep na kilang ka bala ya ku play lang i pi baro i ding simenta ka ni ka jiseng kan thop ro i sor ka do i bala ai ya ka khubor ha ka ni ka por ki parabag be lebat baro jawan shikne ki seng sinot napo ka sinot jongi panabar jongka lemat ki weiro ki badon hagi ken hon jinge ki bo per kum ka sinot ngi ban pau ko jing songu phi baro be pi wan shikne ki seng sinot hangne ka balang pusian lai rangau ngi pri omat sibun ka jingir kho leng ba ka jing mane play ha ka ngi sngi kum ka sinot ngi ka kru ko do ban ngi dwai bau blade nerengkat apa pinmi nang ne balai pai sel ki jongi ki sam komo blon rengkat api wan syaga de ki seng ulai un ker khui pi lang baro
Ngin penwai noi kene keji seng ni sno orang keji ruai ka ba spa san huai. Keji ruai ka ba spa san huai. Pada din bla dap ruai kene keji ruai. Ngasoba mengerpat ya wei dap denggi ex bertor juga sudut kejongi. Reverend Dr. S.I. Yop nyau. Pai soha ban bu hau play keji ruai. Nagam taki ai belak pendap. Kerpang nak benta upai langu jong play bon sami nang ne balai phai sil juga yengi sam mau play usumari ki. Pan pelai rigi nang ne daga jikir ko penwai konong pen emu ba i medan bor ban pen bapat ban pen papat ye yang lang yer wa ge ruai bas pa san wai konong pen emu ba i medan bor ban pen papat Ablay try ka kambat ka balang try jong ka jing im jongi simet ru pelaj no yangi nakane ka jing slok bakentang rangkat bagi jing kerku ki bakan saitam ki jong me bakini baro ki malai pai menta kin lai pai rangkat bakini kubor ki kubor bakin wat yami ubala wat yaki batkin syam ya ka jing im ki joki kubor hakabakila banlong ki aktiar ki badon kamar balar kam bante ya ki kenro balatua hai kalong yenglong sem ki jongki haka imlang salang ro kumju bat kumba kila poi suk hang ni ki lek pai da ki jing suk ka jing kemen
hapo ke jing sumar ko biang ki jong me ha ka boy no tu ai ba ke jing suk ubleu pa ka ba palat ya ke jing sempang baro kan rija jai ki do nut ba ke jing mot ha ke jing tip ba ke jing e ki jong ublei baru Jesus Kristus try pun nong pen em jongi mat menta to ai ba ke jing e ke jing ai e jing slok kapalong hi ke jing kerku ke jong ublei wadon bor baro ublei kwa ublei kon problem semakui kan songsa lembat ngi kan lor kadu lembat baro ki mane ku pendon pura meme hang ne bekeleng satlak ka persairu nadu mentap sidiki bom jukut amen.